Бағал жамауат, Muharram ай, Ашура күн. Muharram айны 10-ші күні. Аллах Субханаху Тааляны ораза тұтып жуықлашырға, суаплық алырға белгіленген күні. Мұхаммад Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямны бізге қойған сүннеті 9-ші бұла 10-шін ораза тұтарға, не де 10-ші бұла 11-ші Muharramны ораза тұтарға. Анақшылығыны үсіннен өткен жұмада айтқанек, алай bu күн дағы да башқа затла бұла бізді жашауымызда тарихы бізде белгіленгенділі, белгіленеділі, ол күнні башқа күлледен айырып чертеділі. Аллах Субханаху Тааляға қажау сүйелер үшін, харамлық етер үшін, дінне бұзықлық салыр үшін, Аллах Субханаху Тааляны шариатын малтар үшін, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге қойып кеткен жолны сыйын түшірір үшін. Ол да Мұхаммад Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямны тудығыны үсі білі. Хусейн, Аллах аңа разы болсын, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямны тудығы әм жәннетні, жашларыны, жүйісханыны үсі білі. Мұхаммад Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кесінен сұра қойып кеткен қызынан туғалла, аннан туарықла бұла Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямны үйірі бізні ішімізде деп қуанған қауымларымызны аталары бұла. Хусейн радиаллаху анху Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямны жашауында туғанды, асхапладанды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямны қойнында өскенді қарындашы бұла бірге Хасан да, Хусей да Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямны намазда болсын, хутбада болсын біргесіне мешгітте бірде сыртына бірде қойнына өрлей хутба айта тұрған кезуінде оқына Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям минбардан түшіп қойнына алып жаңғыдан минбарға мініп хутбасын аннан әрі бардырған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям екісіні сүннен де сөздері көпті. Аланы, сыйлары, намысларыны аңлатыр кереклісі жоқты. Мұхаммад Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямны бұл дүнияға қойып кеткен кесіннен sonra кесіні қанынан жаңыз да екі тудығы, ол да Хасан бұла Хусей. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямны кезуі өткеннен sonra 4 халифні кезулері өткеннен sonra халифлік Муауияға келген кезуде Муауияда кесіні кезуін кереклісі içe шериятны, жорықларын орнатып, қыралыны аяқ үстіне салып кетеді. 60-ші жылда аушады ызынан халифлікке кесіні жашын Язидні қойып кетеді. Язидке төгіректе башта асламысы халқыны бой салалла, кертечілікке бой саларға ант етелі. Жаңыз да бір қауымла қалалла, аланшілерінде де Хусей радиаллаху анху. Хусей радиаллаху анху Язидке бой саларға ант етмейді. Аны хапары төгіректе башта ешітілінеді. Иракны ақуларынан, Куфадан болсын, Басрадан болсын, Хусейге қағытла жазып тоқтайлы. Қағытла жазалла, бізге келсейін, біз сені жаныңа сүйелерек, саңа бой салырек, сені зыңнан тізілерек, сені біле үмметіні сүйерек, терістіклені түзетерек, жерні сүнде түзілік салырек, сені ұллу атаңы заманындағыча, ол күллені артқа қайтарырек, сен бізні бачамабыз болурең деп қағытла келгеллей тұралла. Қағытла келелі, келечіле келелі. 61-ші жылда Хусейге, Аллах аңа разы болсын, 500-ге жуық қағыт бұла келечі келіп бошағанды. 500-ге жуық қағыт келгенді. Барысы да Куфа бұла Басраны таматаларыны атларынан, жүйісхалларыны, сыйлары жүргелі, кел бізге, кел, hazır болғанбыз, харзатта бішкенді, жаңыз сені сақлап тұрабыз деп қағытла келелі. Хусей радиаллаху анху ол қағытла Аллай бір келгеннен sonra
Kufada da, Basrada da Irak'ны ahulları barысы da Huseyge qarap turalla, anı saqlap turalla деген akılga kelip, kesini atasının karındaşından tuğan Müslimni keleçi etip Irak'a jiberedi. Bar qara tint nedi bu xapar deb. Muslim ibn Uqayl keledi, Kufaga keledi, Kufada mınga tübeydile, tögörek baş barısı da Hüseyin'i saklap turganların aytadıla, anga ant eteriklerin belgileydile, büttev halk süyelipti. Muslim ibn Uqayl Hüseyin'e qağıt jazadı. Harzatda aytxalları çadı, tüzdü, halk sana qarap turalla, seni saklap turalla. Ol xaparlarını eşitip, Muaviyanı jaşı Yazid'ke xapar jetet de, ol kesini Irak'ta amirine qağıt jazadı. Ubaydullah ibn Ziyad'a qağıt jazadı. Kufaga bar da, bu Hüseyin'i tögöregindegi bola turgan qavgalaga qarada, tınçayt dep qağıt jazadı. Ubaydullah Kufaga keledi. Ol da arı kelgelleyine Müslim tögöregindegiler bile 4000 asker bile anı üyün tögöregin korşalaydı. Büttev hap hazırdala qajav süyelerge. Ubaydullah çıgıp halkını alında hutba aytadı. Korkutkan da etedi, umut da ettiredi, Şam'dan kellik askerini sünnen xapar aytadı. Üyügüzünü tapsağız tabasız, tapmasağız menden körügüzge körürsüz, artta manga kişi ayıp etmesin degenini aytadı. Ol xapar ertellikte başlanadı, duhanı uaqtısında ol hutba aytılınat. Aşham namazga kirgen zamanda Müslim ibn Uqayl tögöregindegi qarayt da ol kadar halkını eslemey başlaydı. Namaz boşalgandan sonra tögöregine qaraganda 30 adamdan sonra kişi жоқ edi. Taң atarga ol 30 adamdan da bir kişi de kalmağalayına kaladı. Müslim ibn Uqayl kesi жаңызlay kaladı. Sonra tutulama dep korkup Kufa'nın içinde oramlarında aylana ketip bir üynü eşigin qağadı, bir tişiru eşiklerini açat da bulay da bullayma dep kesin tanıtadı. Oho kir dep üyüne kirgistip tişiru o sağatlayına barıp Ubeydullah'a xaparını açık etedi. Tögöregin alalla, Müslimni tutalla. Müslimni tutalla, öldürüge buyuralla, ölülügün kutulmazlığın anlağandan sonra tilegen etedi. Жаңыз bir qağıtçık жазайым Hüseyge, aldanmasın meniçe, kesin tübetmesin de bir qağıt жазайым erkillik berigiz deydi. Erkillik berelle, anımla birge osiyat da etedi. Meni öldürgenden sonra sıyım bula namısım bula asırağız deyle, sen ölgenden sonra seni mıllıgın kişiye kerek tüyüldü sügenini eter biz deyle, Hüseyge qağıt жазарға da erkillik berelle. Hüseyge ol zatlanı jazadı. Artxaqayt ahulların bula birge deydi. Aldamasılla seni Kufa'nı ahulları, aldağandıla meni de seni de aldarıqtıla, aldauqlanı oyumlarına tыңlarga jaramaz deb ol sözçüklerini jazdırıp aşırtadı. Aytқан sözlerine kertiçi bolalla qağıtını keleçi bile birge o sağatlayına Hüseyge jolga atlandıralla. Ol barısı da 9. Zülhicce'de bola turadı. Arafa gün Müslimni öldürüldü. 8. Zülhicce'de Hüsey radiyallahu anhu ol birinci qağıt jetkenden sonra Kufaga çıgarga dep tavkel bolup başlaydı. Çıgıp başlaydı. Anı çıkkanını görgen zamanda ashabla o zamanda Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubeyr, Abdullah ibn Amr, Muhammed ibn al-Hanafiye
kesini туған қарындашы дағы да башқала алына шығып әру айтып күрешелі, барма, алдатқан етелі, атаңы алдағанша алдарықтыла, атаңы жойғанша жойарықтыла, алданма, шықма деп әру айтып күрешелі. Хусей біріне де тыңламайды, барысына да Аллахның разылығын тілейді, не теріміне қалымы білеме, таукел болғанма дейді. Абдулла ибн Аббас қамамайды. Екінші кере шығады, екінші кере әру айтады. Болмайды, үшінші кере шығады, үшінші кере әру айтады, болмайды. Хусей ақылларын да жиып жолға тебірейді. Абдулла ибн Аббас ақырында Хусейден тілейді, барисең де, бармай болмайсең де, ақылларыңы әлтме біргенге тешіруларыңы мұнда қой деп тілейді. Османға болғанша болмасын, сәбилеріні алында тешіруларында қырған әлі, сен де алай болма, тешіруларыңы мұнда қой деп тілейді. Хусей аңға да бой салмайды. Үйірін да біттеу төгерегіндегі 900-ге адамны жиып жолға тебірейді. Ала жолда бара тұрғалайына Меккадан Куфаға дері жол ұзақты, о замандағы тергеулі білі. Мухаррам айны алында Мүслімні иген қағыты жетеді. Мүслімні өлгенін аңлайды, келме бері дегенін да аңлайды. Енді Язидке барама деп Язидке тебірейді. Куфаға бармайды, Язидке барады. Шамға, Дамасқа барама деп тебірегенді. Жолда бара тұрған кезуінде, Карбала деген жерге жуықлашқан кезуде, Убайдулла ибн Зиядны аскерчілері алына шығалла. Бірінші аскер 1000 адам бұла алына шығады, жолын кесет, Язидке барға сүйенін айтады, уай барға жарамайды дейді, сора артқа қайтырға қой дейді, уай Убайдулла ибн Зиядқа бармағалайына бір жарда барық түйсе дейді, әру айтады, тілейді, алай Хусей бой салырға ұнамайды. Хусей кесі жолы бұла барады, ол да аскері біле аны жанында, аны ызыннан барып тұрады. Алада алайта барғалайына башқа жаңы аскер алларына шығады, 4000 аскер біле. Башчылары Убайдулланы аскер бачамалары, таматалары, бір қауымлары алларын тияды. Хусей бияғы мұратын айтады, Язидке барға сүйгенін айтады, ұғай Убайдуллаға барып, аны оңуына сыйынмағалай боллық түйсе дейді. Хусей тілеген етеді. 3 затны тілейді. Ол үшісінен қайсын тап көрсегіз де аңа еркелік берегіз дейді. Қазаватқа, джихадқа барайым дейді. Қиырлада қайда джихад бола тұрыйсе де, ары барайым да, ақыр күллерімі анда өттірейім дейді. Не де Язидке барма қойығыз, Язид біле кесім келішірме, ары барма қойығыз дейді. Не де артқа Мединаға қайтмаға қойығыз дейді. Үтсіннен біріне де еркелік бермейлі. Убайдулла ибн Зиядны оңуына сыйынмағалай, аналлына бармағалайына бір жары да барық түйсе дейді. Аңава бойсаллық түйілме дейді. Аналлынава барық түйілме дейді. Ортада бір кечелері қалады. Хусей не ары не бері кет алмазлығын аңлағаннан сора, сермешсіз құтылмазлықларын білгеннен сора, әртелікте сермеш башланырны алында Убайдулланы аскеріне айланып айтады. Атларын да айтып, ма сен
manga kağıt жазганыңда deydi. Seni saklap turabız kel dep sen kağıt жазганыңда, sen kağıt жазганыңда, sen kağıt жазганыңда dep ol askerde tamatalık etip turgan askerini içinde Kufa bula Basra'nı tamataların atları bula sağınıp çıkadı. Siz çakırgan egizde meni deydi. Siz aytkan egizde manga seni saklap turama keligiz dep. Enduva kajaunek süyeldigiz dep üstlerine süyeldi deydi. Biz Allay zat жазмаганбыз, bizni andan haparımız joktu dep biri boy salmadıla deydi. Hüsey amalsız sözleriydi ol. Alağa aytkan amalsız sözleriydi. Sonra ortada kazavat başlanat 5000 asker bile 900'ge juqlaşkan sabileri, tişirulları barısı da. Horlam kimni janında bolluğu belgiliydi. Hüsey radiyallahu anhu toxtamağanlayına batır bolğanı üçün, artqa turmağan erkek ruh bolğanı bula sermeşke kiredi, sermeşte joyulat. Hüsey de birgesine bolğalla da. Erkek ruh bolup sabileri, tuğdukları barısında kırıp çıkarlar. Kufa'nın ahulları, Irak'ın ahulları kesleri çakırgandıla, kesleri joygandıla. Bulayda korulamağanın üstünden xapar barmaydı. Korkup kaçıp ketkenin üstünden xapar barmaydı. Kesleri ne etkenlerin bilip, arıu aytıp, aldap, çakırıp, kesleri savut bula çıgıp, kesleri joygandıla. Alından okuna, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin tuğduklarına, anı ürünü, düşmanlık yüreklerinde kaynagan kavumla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e İslam dinle kelgeni üçün, İslam dinini jayganı üçün, ol otha tabıngan kir dillerin maltap İslam dinini jayganı üçün eterge küreşken dertleri. Hüseyin'i kanın alayda tögöllü. Karbala'nın жерinde Hüseyin radiyallahu anhu alayda şahit boladı. Ol bolğandı, ketkendi. Bizni tariximizni çapraklarından bir çapraktı. Bizni alimlerimiz anı sünnetine aytallam. İbn Kesir aytadı. Har musulmanga da borçtu deydi. Hüseyin'i ölgenine jarsıgan deydi. Ol musulmanlarını jüyüshallarından edi. Ol ashaplarını alimlerinden edi. Ol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni kızından tuğan tuğduğu deydi. Anna jarsırga, anı joyulganına jarsırga, ol har musulmanını da borçut deydi. Şeyhülislam aytadı. Şeklik joktu deydi. Hüsey artıklık etilinip ölgen deydi. Anı kibik kimlege artıklık etilinip ölgen eselede deydi. Kimge artıklık etip ölgen eselede. Omar radiyallahu anhu düşmanlı kolundan şehit bolup ölgen. Osman radiyallahu anhu şehit bolup ölgen. Ali radiyallahu anhu şehit bolup ölgen. Andan sonra da Hüseyin'i tuğduklarından enttada gelir zamanda ol halde öldükle enttada bardılar. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ürünü ol düşmanlıkını yüreklerinde jürütkelle bugün bu göçede içimizde Müslüman ümmetke keslerin atap yaşağalla bugünlükte de köptüler. Hüseyin'i Allah ona razı olsun ölgenin keslerini jallarına avdurup, keslerine ötürük din kurap köşkelle bugün bu geçede bardılar. Hüseyin'i öldürgensiz, artıklık etkensiz dep, anı bizge atap dağı da bizge düşmanlık eterge köşkelle. Şöndügü ümmetini içinde de, şöndügü halkını içinde de köptülü.
Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "Leysa minna men latama hudud ve şakka cuyub ve da'a bi da'vetil cahiliye." Bizden tüyült deydi. Kim jiyakların tüyse de, em üstünde kiyimlerin jırtsa da deydi. Em cahillikni çakıruları bula kim çakırsa da deydi. Ola bir günlükte, bugünkü günde, bugün 10. Muharram'da, Aşura günde ola etilingen zattı. Keskeslerin tügelle, kamalabla urgalla, kalların tögörekle, tögörge küreşkelle, Hüseyge buşu ete bizde gelle. Hüseyin'i kolun alanı kollarından ölmegenmedi. Hüseyin de em anızından kelgen de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni dinin maltap küreşkelle ala tüyülmülle de Allah subhanahu teala'nı dinini atı bula içinden oyarga küreşkelle ala tüyülmülle de kalları ahırı bula tamıp jok bolup boşarıkla. Allah subhanahu teala Sili kitabında aytadı: "Tilke ummetun kad halet leha ma kasabat ve lekum ma kasabtum ve la tus'aluna amma kanu ya'malun." Allah subhanahu teala aytadı: "Ol ümmet ketkent deydi. Hüseyin radiyallahu anhu emanı zamanında bolgan ol artıklık, anlatilingen artıklık ol ketkent deydi." Allah subhanahu teala siz alağa alanı etken işleri, sizge ve sizni etken işigiz, siz ala için sorumluluk değilsiz deydi. Hüseyin'e artıklık etkelle, ne niyetle etkendile Allah-u Teala'nın alında niyetlerine göre azapların tabarıktılar. İbn Kesir aytadı: "Köpke barmağalla ala deydi. Köpke barmağandıla ala ol Hüseyin'e artıklık etkelle kama kötürgelle, köbüsü teli bolup ölgendile deydi. Ahırlarında ahır kalganlarını içinde bir kavmin Haccac ibn Yusuf okuna, anı artıklığı bula, zulmuçuluğu bula bir kartını keltirgendiler. O zamanla kart kişi bolup, sırtı da guppur bolup, Hüseyin'i öldürgellege katışkan alanı içlerindeydi. Bu da şöndügederi, közge düşmey turgan dep keltirdile deydi. Haccac közün de kakmağallayına boynun taydırgız dep koydu deydi. Nek? Hüseyin'i sıylı kanın tögörge katışkanı üçün, ol askerde birgelerine bolganı üçün. Keslerine şehitle de gelle, Rafiditle, Ubeydille, Fatımiyitle, atları köptü, sıfatları birdi, yürekleri karadı. Köp ötürüknü, köp haramlık bula jürüydülü, keslerin busurman sıfat hakiredili, alay erte çıkıp boşagandıla, gavurlukka batkandıla, Allah subhanahu teala'nın dinin içinden buzarga küreşkelle, Kur'an'ımızga Kur'an demeydili, kıblabızga kıblat demeyle, Mekke'bızga, Medina'bızga gerekli sıyım vermeydili, namazın namazça kılmaydıla, orazaların orazaça kılmaydıla, ashaplağa gavur demegen imanı bolganга sanalmaydı. Kaysı birini aytayık da kaysın koyayık, bizni bile ortabızda, sünnetle bile alanı ortalarında ne başkalık var degen soruğa cevap yoktu. Ortabızda ne zat vardı? Bizni birbirge uşatkan ne zat var dep soru sorsan, yoktu bizni ortabızda birge uşagan bir zat da, janınız da busurman mı dep aytkan sözleri bolmasa, ol da ötürüktü. Muhammed ibn Hanafiye, Muhammed Ali'ni jaşı, Hüseyin'i karındaşı, başka teşirudan jaşı Ali'ni, ol da Hüseyin'i alına çıkıp barma degellerini içindeydi. Kesini zamanında Abdullah ibn Muti' de birevlen Yazid ibn Muaviye'nin üstünden aman aytıp başladı deydi. Yazid ibn Muaviye'nin jaşı o zamandağı halifti. 60. yıldan başlayıp 64. yılga deri Müslümanların halifi bolup turgandı. Жаңыз da 4 yıl halif bolgandı. Alay üstünden aytılıngan amalla kirle ömürünü halif bolup tursa da jıyılmaz edi. Aytты deydi. Arakı içiydi, namazın etmiydi.
Kur'an bila, sunna bila hukmu etmeydi dep amalladı deydi. Kimni alında amallaydı? Hüseyin'i karındaşını alında, Muhammed'ni alında aytadı. Hüseyin'i üyürüdü. Yazid'e Allay aman közden qarası ile, Muaviye'ga Allay aman közden qarası ile şiitle aytkança. Bu sözlerini aytmaz edi. Muhammed aytты deydi. Ol sen sağıngan zatladan birinde körmegenme deydi. Birgesine turganma, birgesine yaşaganma deydi. Konakta bolganma deydi. Ol sen aytxaladan bir zatta körmegenme deydi. Namazına uaqtısında katı bolgan, akşılıkını izlep saylap küreşken, dinni sünnen sorula sorgan, sünnetini tutarga küreşken adamça tanıganma deydi. Ol siz aytkan zatla anı sünde жоқ ölle deydi. Ali'ni, yaşı Hüseyin'i, ol sermeşke, ol jolowçulukka katışmay kalgan sabileri kalgandıla, bolgandıla, aladan jayılgandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni bugün bügeçege deri yaşagan tudukları ala Yazid'ke konakka barıyla Hüseyin ölgenden sonra Yazid alanı sıyları namısları bila körüydü. Hüseyin'e etilingen artıklıkını sağını ile anna jarsı ile deydi. Hüseyin'i yaşları. Başkanı üstünden aytmay koysak da. Alay şiitlerini etken artıklıkları, salgan zaralları köptü, ulludu. Sünnütleni içinde okuna. Busurmallarını içinde okuna. Ol jomaklığa inananlar köptüle. Kallay bir jomak kuragandılar. Kallay bir buzukluk salgandılar. Alay har zamanda da tap düşken zamanda sırtımızga urganını bugün bügeçede koymağandılar. Hüseyin'i kalay aldap sırtına bıçak urgan eselede. Bugün bügeçede ol jumuşları toxtamağandı. Bugün bügeçede turgan жерlerinde ne busurmallığa ne mecdit koyarga koymazla, ne sıyların namısların kötürüp dillerin tutarga on taptırmazga. Bugün bügeçede yaşauları oldu. Hicranın 4. ömründe Ubeydillah bir başka türlü atları Fatimiyitli keslerin Fatima'dan tuğan lağa sanagalla Hasan bila Hüseyin'e atagalla kimni öldürgen eselede anna atalalla. Araplarını aytkan sözleri içe öldürgen de etelle janazılarına da süyelelle de. Ubeydillah Mısır'da, Livya'da, Şam'da paçaklıkını kolga alalla. Palestinli jerin alğallarından sonra alimle kaçalla. Nektegende alimlerini birinci tutup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni ashaplarına nalat berdirip, alanı gavurluklarına şagatlık etip, keslerini gavurluklarına şagatlık ettirmegenleyine koymayırlar. Onun için alimle kaçalla. İçlerinde Abu Bakr an-Nabulsi. Damask'a kaçadı. Sonra bir kavim zamandan Damask'ını da alalla Ubeydillah alayga turganlarından sonra tögörekni alalla da Abu Bakr an-Nabulsi kollarına düşedi. Tutmakka alalla Mısır'ge Muizliddin al-Ubeydi'ge haliflerini tamatalarına alıp barallar. Ol atha qarağız. Muizliddin dinni sıyın kötürgen. Atlarına ullu, arı atla atarga küreşkelle Allah'ını dinin maltap jürgen, Allah'ının alatı boldukla. Arı deri Ubeydillah'ni jayılıp aylangan haparları jetken zamanda Abu Bakr an-Nabulsi soxtalarını katında derste alay aytadı. On oğun bolsuyit deydi. Birin Vizantiyaga atarıgın,
9'una bulağa atarığım deydi. Ubeydillege, Rafiditlege 9'una alağa atarığım deydi. Ol xapar törekке başka jayıladı. Muizliddin'e de jetedi. Tutup keltirgenlerinden sonra Muizliddin alay soradı. Seni süngden bullay xapar jetkent deydi. On oğun bolsaydı birin Vizantiyaga 9'una bizge atarığım deb aytkansa deydi. Abu Bakr "Uğay alay aytmaganma" deb aytты deydi. Anı tutup kelgen Ubeydilleni ol asker tamataları kuandı deydi. Artha turgandı, korkkandı deb. Atay tılıngan alim adam boy salgan degen xapar oligi xapardı. Uğay alay aytmaganma deb aytты deydi. Sonra kalay aytkansa deb sordu deydi halif. On oğun bolsaydı 9'un Ubeydillege atarığım, 10'uncusun da alağa atarığım deb aytkanma deb aytты deydi. 10'usun da sizge atarığım deb ayttım deydi. Sonra bir gününü kızıl gününü tübünde tuttu deydi. Ekinci gününü kametçile bile tiyakla bile ayamağallay tüydürdü deydi. Üçüncü gün Saulay terisin sıdırıp alırga buyurdu deydi. Busurmallağadan kişi unamadı deydi anı eterge. Bir çüyütlü etçini alıp geldile deydi. Et bile küreşken, huneri bolgan, terini sıdırabilgen bir çüyütlünü alıp geldile de ol töppesinden başlap terisin sıdırıp başladı deydi. Abu Bakr Annabulsi artha turmadı. Harzat da Allah'ını buyruğu bula degen ayatını okuy, sözünden artha turmaydı. Sıdırıp geledi. Gözlerine jetet, burnuna jetet, ağzına jetet, ağzı kımıldayalmazca bolar. Çüyütlü, jüregi jumşap, anı ol haline jarsıp, bilmegençe etip, bıçakını yüreğine soğup öldürdü deydi. Ol kaçan esebirde bolgan xapar çıktı öldü жаңызда. Hristiyanı da, çüyütlüsü de, başkası da bir çekke jetken zamanda jarsırıqtıla. Yürekleri jumşayırga bolluktu. Alay ala, uğay. Rafiditle, Ubeydille, Fatimiytle, atlarına ne de atasıla, bu surmallağa bir zamanda da köz kalkmağandıla, jarsımağandıla. Nek? Alanı dillerinde bizni kibik ne köpnü öldürse de anlay bir suaplıktı. Ala akşı iş etkenge sanaydıla bizni kallay bir öldürsele de anın için tarihi biz anlaşağattı. Irak'ta bola turgan işli anlaşağattı. Biz xaparların eşitmey turgan nençe xapar vardı. Nençe bu surman artıklık etilinip ölgendiler. Nençe tışırı kallay artıklıkla bula ajallarına jetkendiler. Ol barısı da bugün bügeçede yaşagan yüreklerinde ol karalıktan kelgen bizni bile ortalıkları alanı alaydı. Alay anı bula berge dillerinde borçtu alağa, bizge tübesele işarırga, arı aytırga, taqiye eterge. Taqiye tışından ol içinde bolmagan ötürüknü kögüstürge. Közüne karap eştirik tüyülse aman aytkalların. Ashaplağa da başkalağa da aman aytkalların eştirik tüyülse
Алай хач кыла турган заманда кеси кулакларым була Кәгъбаны катында мабыйыл эшиткенме. Кеслерини жыйыллары була таваф эте турган заманда Аллахнын алаты болсун тагутка, Аллахнын алаты болсун жипке, Аллахнын алаты болсун шайтанга деп барганлары. Biz de alay айтабыз. Налат болсун алага. Аллаху Таала Куранда эскереді аны. Алай аланы тафсирлерine карасаң, ол сөзлөрүнүн маганалары башкады. Тагут ол Абу Бакырды. Жипт ол Омарды. Шайтан ол Османды. Кәгъбаны катында Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ne em akşı ashablarına nalat berip tavafların ol halde kılallar. Allah subhanahu teala kesini küçü bile, kudreti bile artların etsin. Jerini sünde süyölgen sözleri bolmasın. Bir-birlerin talay, kalgalların da biz talarça Allah subhanahu teala yüreklerimizge iman em küç karu Allah subhanahu teala bersin. O sallallahu Muhammed ve aleyhi ve sellem. Estağfirullah ve fevzal mustağfirina ya Rabbi.